laipau trik ubenai no pra arjar sau ki nongkershan ka umroi constituency kila penlong inda ka jingyalang bania peliu jingmut na ka benta ka election MDC kaban sawan bat hakani ka jingyalang layadon bentaru dau Dr. Fabian Lingdo u ex MDC ka umroi constituency badu bedairu u chairman ka district council nadu usnem arjar kendai hadu usnem arjar pulai bat mentau long kumu advisor ka WPP umroi constituency u Dr. Fabian hakani ke jingalang ulaong baulo don lupa ya kata mensim nadu kupor MLA election ya keseng voice of the people party Henry Uba Arden ulawan shisien hak yeng ke jong u bat nakaliang u Dr. Fabian ulaong hak tu kupor election MLA arjar pulai ulaong ya Uba Arden ai bangin penjob shwa ya Uba judge na umroi constituency bat ngin saya peipat hadin yo tau boyo tiket tekane kadega nuksa ke babah bau neu samlarang ba wanra ai kuble girang ba bora udan sedin bersekemat kilom kemi kesamla te hak do not bada ke mensim ngaladon lupa bat ke PPP nadu ke MLA election iba arden ilawan sis ngi pura haying junga bat utu MLA jang kamulai bat sawe ururong ba ila diskus jurma dengan laong yu hukum ni ya ke pemerintah sisin ngadang benut ya iba George tesuma wat bentut hau meroi konsumsi ai ingin penjob iba George te ingin ya pek ke iban jasa kemat te wat pu kandidat lau meroi nyiru nopo sekiwei konsumsi kibat pi ingin ya ai mensim ki kandidat jumpi te labat ya katakan kular mau dengan ngalolong general secretary jong ketua TMC ngam da ikan dia kata ke TMC andai ngakwa ban pene pensayu bajoi di KWP dan republik mah hak kabor balai bau bajoi juram kadau kalong balai baka BPP kami ubajoi juram na kadau jong kata ka baban yangi yang perkelano hendai menadu bersedang ke state kinu ya lam jungi kidai kita kibadon berkipat ba kibamon do pat ba omdei kita kibadon haka control jong kita ki high level tementang isat te merau haki high level ya kinum mi kemat jungi lapat skor bat kemat dan kita kinum kayi kita ki ruspa te kimi kemani gitu mende yang ayapi wat ngaru le tu ipi haji syang lade ban peteng kumunong mi kemat hadis di council agapor banganga don hang te kum chairman sans nam menter ke district council ko yat be jai don jing penhap CM don jing penkin CM don jing kaja handa hakit hadin ko tu mi stang ki jing kulmar sudah hadis council te balai nga kenran dak pasung ba ngam hablan da piong ba en penyai ia ka kam dak high level kamut dak control jom gitu ki ka tokat ne ki bo memadai bandon pisah kata medai bandon pisah kata te ong ngam don ten bah bang syong no mo te ngin lain daga ne ka BPP ngala shani askem no ba arden ba dasisha ka jai bandri udon kam yo no yalam Kelam nong yalam kajai beri sunur kanumpoy. Balengi itulah namar bangim don unong yalam boklai. Bat bakayo kakot jungi katulot. Te balengi yo kakot katulot hakari jai beri bangi dom ngim don.